Vještina, kao što sam i prije rekao, članica je velike olimpijske zajednice, porijeklom iz Koreje, izvor značenja Tekvandoa znači vještina borenja rukama i nogama. Tekvando je udaračka vještina koja odlikuje atraktivne nošne tehnike i velika brzina. Danas se Tekvando smatra jednom od najpopularnijih borilačkih vještina i športa. Tekvando je od olimpijskih igara u Sidneju 2000. ravnopravni olimpijski šport.
Dobro. Ne, hoćeš dalje da je. Ruži zavod. Dobro.
Stop. Come